Pwede mag-apply trabaho, boss? Ah, sige, apply na. Lingkulan niya. Sige, boss. Ano sa'yo? Dalawa applyan sa niyo? pilis mo, so. Pilis? Oh, Ano sa'yo applyan niyo? artista, boss. Pista. Kalau magkakamakting na, oh. Boss. Ya. Balo naman ka siguro to nun. Ya, siapa nama? Charmaine Leon? Oh. Mana yung number ka na eh? Oh, Sa edad niyo? 17. Hindi. Tama na. Minor pero okay po na siya. Oh, sige, tawagan nanti kayo. Sige, boss. Ini, dawat ka. Sige, boss. Dapat, boss. Oh, sige, sige. Ulis ko, boss. Oh, sige. Meanwhile, Siya applyan mo. Apply ka, artista, boss. Wala ka makting. Ulo po niya, kanang-anak, boss po. Ah, matyo dancer. Oh. Ah, sige, sampulay daw daw. Sige, boss. Sige, sige. Ala, boss. Mau to, boss. Ah, mga to. Sige, tawagan nanti ka. Isulat lang yung number dito. Kaya tawagan nanti ka. Dapat na ka. Ayo, boss. Oh, sige, salamat. Salamat tuh, boss. Ha? Sige, sige. Ya, ato na, boss. Ah, Sa ato om sayo, boss. oh, sige. Salamat, boss.